dilas di rohanami di bagas sasadarion biakanon di patu bahida terlumu bihamo kubere kami dos di rohamo balikan magwage pagabe kemudian sedot Agimu magabe alam bidak ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohonon nami mah tadi dua dohonon nami mah ador aduka batu butuh bulu. Saruma tua mahamu uhud batu butuh kopu. Bose. Gabi. Kenapa satu ulus mahamik siapa kabulum salujuk bisa ngawelu. Dilas di rohanami dari seberio kepapatan hamidon. Marhide akabapenan nami don taknya nami. Jadi taruh lebih itu hela dok berunami. Hela di dos di rohamuna do papataromuna. Dari dama kasangabu do berita lalu ini si batuan do papa. Ya, kalau kami be, baik itu naruh di tahu. Allah bikin hari berita di kamu di pangarat topi kamu jadi siala si batu panas di roa kami panas di roa Oh, kalau aja nami. Baru kurus di topi lain tapi ya dunia orang anak saya dapat apa
Ison helado dewa mong kurunami. Buat kami do ulus siatongan ibu muata tumuan si Raja na Barat na adong di Kota Batam. Nado hoto arlas mirohan di bagasan sadarion nang pasidohot do nang ditangyak na sida. Mulutung pedang boiro siatongan di Pulau Batami ala agak daudo tak tawon las marohamu Malon on maulus yang tumuan si Raja na Barat se Parelang Batam Perpangkalan ala ketua umum kebetulan berhalangan dan kuedo di Partikianon kami mengutusan sen ketua umum Pulau Batam suak semoniro nang ulos yang tumuan dongan Sakuta STM na adong STM Berkah bersama na adong di Blok X suak semoni ulos yang tumuan ni hula-hulai toga Sipolon suak semoni nang ulos sian tumuan ni Parna na adong di Saguba atong sada pedohonon nami tuhamu asa tubuh main nasi koru didolok ni Purbatua tubuh madi hamu anak lohot koru laos dongamu mai saul batua imantangnya Silasrohani omak udok bapak udah berudah. Saya tahu kokong malas roham saling yang belum. Ayo mak. Boleh, akak. Kita berkunjung na macalo pasok-pasok baru gula sa corona siyempre tuloy na lang dari namin datang kita sudah namin jadi keluar karena rumahnya kok di jalur masyarakat dan mau di jalur warga sinaga. Jadi di sini ibu kepala penopanggang adik kuda bucin nggak di jalur makon sinaga una kacit di rohana deh jaga una gua kolong naik gua terlalu hamil beni kolong di rohani makot tuh anak-anak waktu kerja makot di kerinci kalau hal sami gua bucin pulut di kerinci asal waktu jam bu jemput boleh nggak patah dong jemput jadi dari kilit tok tinolo ni koptip makot gabi pasok kolummu dan rompe makot kaya dulu anakku mau personal ya gabi siya depanmu.
Urus lampu, urus na habang, urus na gajang, asimat tuturuannya amat tarimata, gajang bari hamuna dua, bari tagabi, gajang bari tahoras. Sedangkan nami, kurang yung puta, kurang yung punguro, singkong mula na hiraw na dua. Patut tangoluan na, rois lo tamako. Bolo patut tamuna dua, maradok salut, tunga muradok ma. Dapat lo na luan mo, jupang do na tinamamu.
orang nami di dalam manova bulan-bulan nami dari rohamu maksomba baru benami sanu daratan ula-ula murah las rohanani bekamu berdoa atau jumpa masalon minum juga tua hari ramai nana marhal tolok nama roya orang selain sanu daratan ula-ula murah nama jago suamarani bagi aku amang koronani batau tabar sanu nama sah di pokok dojo muna roro hami ima siatulang siadari postoro hanami di hamuna saluguna binompar di naporu nami hamuna marang-marangi tuduruan sisada urdut asada horo mabarita mabagabi di modal sitaduan arimu magabe hamuna marang-marangi ala takas widahami marsi baloluan nang semoni di hamuna itu di hamuna marang-marangi widahami sehat doang wujud bawah kami hampir sehat betul kalau hamuna asal orang nami mah ador ratu kamu tuh kutu lopo ador ratiti mah tuh kutu ngorbo nang sarumatiwa mah ibu anak saluhun namu nama marangi bairi miri bahapu satu nomor ini satu nomor nono di soal sebasatai mah ulo dagat di setor rabu asa marpinopar hamuna marpinopar di anak marpinopar di buru asa tok dohon nami asa sarumatiwa hamuna diar berstudi mudah mau di tengah-tengah di rumah tangga muna isada sauluan hormat bahwa marcima tua nang soni di Mapunami na dua saruma do belang muna na oma marcima tua anggap sebagai orang tua yang paling dekat supaya bersatu untuk masa depan jadi perhatian dan nulis no pasat tamyo si betul wali tuan hokman yo ayo Tuna arah sita-sita kita acul mau nabar dulu kurungkuk rumah tangkau nah nabar dulu di basita agak biu iya na iro situ gabi mahal tak punya gidang gabi mahal tunggu Balik
tulang nami, opung nami, hula-hula nami, saluhut tahap hula-hula nam kosong. Raja nami juga di pasangan tamuna. Ima urus terbang, ima tuanan nami do pangan nami. Sayang ia memertinanya biniki mamat tadi tadi tanjang muna. Ima nak guna sahak muna ulos dulu ima tubak muna. Asa juga masuk kata di situ tunggal amat do. Asa cuma sekoro mainan di tadi pembantua. Marhite tanjang muna raja nami itu takut pun sudah nami. Saya juga anak juga guru matok dengan nasi damai satu tahun madua. Raja nami tulang opung seluruhnya mata saya kalau hula-hula nami ada mata nama tua nama tak sudah puluh di dalam dari bagian tak sudah sokal hula-hula atik kesian nama saya siapa ini kasih waktu sopan nami raja nami dan amat kulit kami raja nami alai buat kamu di tangan muna asal dia musik boy upal kesini pasapun nami Tuhan muna raja di hula-hula nami raja nami dohon nami masa mata di tua-tua asal sedikit masih kopa kolam-kolam pangmuna tuksohon ibe na gue tak patang sopan nami Tuhan muna tulang nami upung nami sarut na hula-hula nami Tuhan tayo magtong na manggu akal masuk-masuk boleh amir raja nami Dorong namin masukon hana din na tua-tua diutur dakada kambada utebe-kebe. Rohamu bersombah hula-hula muna. Las dot mardongak kebe. Alani dohon namin mang baru sama hana din na tua-tua. Sina lumabuat sa porasen apalo binato salian. Oras mahami na matalo. Suak sawani mari among baru nami na mangalean. Ibobote mahami among baru. raja nami jadi si kopi raja ini Perjolo di Hapuna Ciboto nami itu Lasuruan nami. Di sini Lasuruan nami, beberapa kami di nama cerita masuk tutu anak ima bere nami. Siang na mulai dan mamuka karena masani pion anak mon bere nami on cerah do bere to. Begitu itu cerah. Tabedo murmu. Asiran itu Tuhan. Seri itu mamuse pajak nyumur itu. Alana arong do bebere nami dan suruh sopo do be. Seri itu madi hamuna akasekas doroha. Itu madi hamu gawe nani ula. Asiran itu Tuhan. Saya disahap pemain pas masuk na Tuhan muna dua. Asa bintang ruris mana opuna sobrong hidup berbatua. Anak pedia muris baru betul torok doang pun nama satu sarung batua.
Saksoni nang di bawah nami. Ado rati ni, ado hadu kap pada tuh di normo, ado rati di tuh di normo. Nenek sarma tuh mai bawah nami di bawah pu. Satu nomor nini, satu nomor nono. Jadi bawah baru pasatai mata ulis nangyo. Jadi sono do itu, bunga teh, opo kepin. Di sono do kami tulang robot Manalu. Las sekaligus mado Pardo Kuta tugas Mamora. Purba Manalu de Bataraja Rakburu Bere di nama ras niroha di bagasan pertikianon nama jalo pasu-pasu berbagasun mai bebere nami ima siat Tuhan tak berhitin apa sone di ini posrohan nami itu torok so 3 pehami pro siat tulang Manalu ras marohamat itu jadi soang-soang nido nang di hamuda 2 pahopunami posrohan nami di nama calo pasu-pasu hamama doto kau puasya buru jaga maate.
pasat kami urus kecek rabu mengurus ibadah mau dia muna ada boleh mengusulkan di amat tadi bataro saat sebelum satu waktu ya nunggu di pasat kami urus kecek rabu sah di pangkabian sah tu parorasa di pasat tamu do urus herbang ima tu beremu do tu gurumu dohot tu pahut muna siang ia matong pertinangi berbinigi makan tadi batadi tang yang muna marhite urus tapi nasahamu asa gabi keluarga dari gado tujuan narion akka sina napaak jalan na olo mangikutol angka bola ni angka hamuna raja ni angka ulol nabi sanu sauran nabi maraja nabi tarsingol ni urus na pinsa hamuna lima tubere mulo tugurumu sonina tubahok pununa hata nama tuwa ilo do hono nabi raja nabi asaba hono mahatto mana tuburi roya para semadu tu lima bere mulo gurumu nama jalo asima rohani Tuhan saya itu hatai matung nama nabi sinadoga di hamuna hula nami dohot tulang nami batutu golang-golang pangarahuna tiksoman ini raja nabi sabda dihunal na bahas kami tuwatai matong na maguh natang masuk kasih masuri sa ato magtiap mga bahasa kami sabda dihunal tuwan na hula-hula nami saya sahak matok kupanggabiya sahak manak kupakuran itu kami raja nabi kalau di siang pas-pas sudah pinasan nabi inaroha mu roh masuk kami dihutu dakka-dakka akarik di ebek-ebek roh mu masuk bahu martamak tebek masroh nami doon nami son hatu nega tua asa bago naman hatu nega na dilubian oras mahami naman jalo tudaban na dia mu pas-pasu nama dia sa sul masa tututian numasan sa di masa tamu so pa muna satu magabian satu karorasa makini
Sony bari ho bre to baru ison mai kuat kami dong ulus panogu ima mana ulus pangaptu asa agia tutu apu angka pasu-pasu dihamuna ada dua asa agia pergi di pasu-pasu tapi nasama akraja hula-hula muna saluhuna asa tua media bunga muna tukus muna tapi bunga muna asa agia tua katiki na mangihun asa martabatan begitu dihamuna bertagabe bertahoras tua katiki go matutu asa orang naik masuk kata di situ dua nama dokter asa hormon sesak mengawali perbutuhan mardini perpata mengadu-adu di baluan duduk manggagat dulu tado bukan galu-galu kata nauli kata bodoh kata pasuan di pindah saha bisa luhna seraja di hula-hula huna apu hamumai marto mani jago nah itu asa turungan nalote tio nina asa turungan nina tuh tio nina lote kata nauli kata pasuan tapi nasaha bisa luhna seraja di hula-hula huna saya ulang mamuba saya ulang mamose asa saha disulungan nasaha patrotnya di bagas tikion magulang di pasar tak bisa raja ulang ulang tuh aku nak akah tanuli hata pasuan saha mahamu saluna horas jeraga dia gitu Yudo nomor jaro pas pardunga saripion batulak kuna poso disodok natulak kuna poso dia muda rajani salutna hamu kaulan nabi na pangalihok boda tangiang nang biak pas muna suang di mali hamu salutna akka pariban nami suang di manang disamuna salutna na tuto nami na tuto di huta suang di basaluhut nang dihamuna kaulan nami siator satu gijab raja nami Hata nauli hata pasu tangiang nabi nuamuna babatan nomor 2 di bata angkiat mah baca kumabar baca ku pertotium ditulak ku diso nang dihamis salutna namar huda baru jalan tak ketong rupa seluruh hanami kerajaan nami samar naloja hamu manak yok kami yang kaya komuna asang dia itu nomor 14 seluruh hanami batas nang bisu dihami laho mengaktusi akapure na pinasahan tunay dia kerajaan nami maratutung petung masir mardong hitan non siapa gunya ramano asimar hari Tuhan fatema namang gugupita sa loob tumba na tapi palaw-daw sa kontita magatong asal doon matutusong hata mga pada nauni ang hata paso na pinasahan tunay asa habang madalat tuho kabalat iya dalat tijab di hata paso hata nauni na pinasa pumunak kerajaan nami takas mayatong apun nami marto manijab kasasahat masod sahat mabinarutog di bagian ni Tigaras mga sahat mapu hami berdita ulit ang bagas at ito di hata nauni hata paso lumumi batang ng kerajaan nami sa isahat mahami sahat kita sa loob na Sekali kalau mau berlatih kalau kata Tuhan berkata, boleh kita berjumpa boy tapi atau orang yang boleh orang selalu. Kurang sinon nami atau ulah nami mulai kurang mah dia orang muna, dia kamuna, roh muna mengalubi hami akal orang muna. Canggih apa kita baik Tuhan akal pasu-pasu dihamu, kita baik gajah nyur. Doa kesehatan satu jauh matua. Atas itu anakku kultur malu dijual lote. Akata pasu, hata gawe na sama. Sauran mamubah, sauran tamose. Matutu. Asa bisolo bina sa berdiri Tigaras. Dengan sahab beulan non. Sazrai bina sa gawe horas. Matutu. Pagkakak matuamure kamu permusi nami gabi mana neng bener nami nama beri nami odo nami on tutongan di bagas dasida memang manggoda nah partusi
Tuhan